Ako ste sa prostora Balkana, onda vam uopšte ne moram predstavljati ovu seriju, jer je ovo najveći klasik naše filmografije koji postoji i koji će vjerovatno postojati. I ja kao vjerni fan Lud zbunje normalan sam odlučio da napravim video o tome koliko je ova serija zapravo genijalna i koliko ima dobrih detalja, fora i svega i svačega. Pa ajde da krenem. Kao prvo, kreativnost serije je na zavidnom nivou jer ima toliko unikatnih događaja i likova. Svaki lik se čini autentičnim i kao da bi zapravo postojao, a ne kao da je fiktivan. Ovome također pridodaje što često u seriju znaju da dođu neki gosti koji su zapravo pravi ljudi i glume sami sebe, neke poznate ličnosti kao muzičari, političari i tako dalje. Onda svaki lik je unikatan i zanimljiv, ima različite osobine. Izet naravno komunista, zaslužan za ludu naslov, onda Faruk je old school rocker i često zbunje i ostaje nam Damir koji studira medicinu i on od njih trojice je najnormalniji. Također sporedni likovi isto imaju puno karakteristika i odmah su prepoznatljivi. Marija Škrta, Dino veliki enjoyer hrane, Čombe deluzionarni pjesnik, Jako učerivač dugova, Samir kriminalac, tako dalje. Serija baš ima razni likova i svi su unikatni i jaki sa osobinama. E sad, likovi su odlični, ali situacije u kojima se ovi likovi nađu su još bolji. Ikonična grupa Fazlinovića uvijek zapadne u neke žešće belaje i to je klasični sitkomski režim, ali također i ove ideje za radnje epizoda su kreativne do bola. Serija jednostavno zrači kreativnošću. Na primjer, Faruk krene da mjesečari, Izet ga naglo probudi i on je sad radi naglog buđenja postao Francesco Brotti. Znaš li ti ko si? Io sono Francesco Brotti, famoso pittore do Bologna. Kaže da je Francesco Brotti poznati slikar iz Bolonje. Kako ti se ćaća zove? Come si chiama vostro padre? Mio padre. Ja? Mio padre si chiama Roberto. Roberto. Roberto? Ej jebote, Roberto, kad te tako ludog napravi, još čuo kretenu? Ili Farukovu curu proganja bivši momak, pa svi postanu taoci u kafani i Izet svojom vještom ruskom metodom. Ako je ruska metoda, zove se direkt u jajuška. Prevari policiju da je pregovarač i zapravo riješi slučaj. Epizode su pravo ludilo i svaka, skoro svaka je zapravo smiješna do bola. Surla. Kako je to ime Surla? Sula, Dino, nije Surla. Sula, Sejo Sekson. Zapravo se zove Davor Sučić. Pa koliko ih je to četvorca? Dino Slone jedan, to je jedan čovjek. Pa što će mu 5 imena, nije Brazilac? Jesi ti čuo za zabranjeno pušenje? Ova serija je odlična sa likovima, odlična sa smiješnim trenucima u kojima se likovi nađu. Ali ono u čemu je stvarno par levela iznad svake ostale serije su provale. Jer čovjek koji je pisao scenariju je kreativniji od Einsteina. Serija ima toliko smiješnih fora i provala. Može se napraviti beskonačno kompilacija. Sve fore su toliko ikonične da to nije normalno. Bukvalno hiljade ikoničnih fora u jednoj seriji. Pa evo neki koji su meni najdraži. Šef stranke, inače moj dobar prijatelj, uvijek kaže bolje je miješati alkohol nego beton. Pa ta majčica, pa to je moja dolčica Gabanica. Kaka bolan kabanica? Ode mi miš. Izete crni, šta to radiš? Šta što radim? Vidiš da fatam kokoši. To bolan divlje, nisam i stigao dresirat. Pa ti bolan divli, što nisi normalan? Pa bježi tamo ću. Znaš šta, ja kad se najedem ribe, onda poslije toga odim na 10 ćevapa u kajmaku na čaršiju. Jer da riba valja, onda bi i vuk ronio, kontaš. Ode kola. Tu si ti, Brano. Samo mi priči, pustat ću. Svašta. Ja bi samo mogao napraviti 2 sata esej od 2 epizode ove serije i to su naravno Grdoba epizode. Grdoba! Pa gdje si pederčino stara? Jer ove epizode su toliko jednostavne i malte ne iste, ali su toliko efikasne i presmiješne do bola. Znači, ja mislim da ove 2 epizode mogu da se računaju kao najbolje u čitavoj seriji, jer stvarno u ovim epizodama skoro svake sekunde se desi neka provala. Gospodine Grdoba, jesam peder, jesam majke mi mile, jesam tita mi, ali ne mogu, gospodine Grdoba, ne mogu pred tatom da se ljubakam, pa nekako mi je nezgodno. Nezgodno ti je, ali ti zgodno ti prosira mozak malo ja. Ne, ide poljubac, ide, gospodine Grdoba, ide. Ajmo, pi! Pi, majku vam pedersku, pi! Dosta je! Dobro je!
To sve vas treba pobit, mater vam jebe. I tome nema kraja. Peder zna pregovarati. To je urnebesna. Pokojni Nebojša Glogovac je toliko dobro odglumio Grdobu. Svaka mu čast, jer ovaj čovjek je presmiješan. Sve što on kaže i uradi ikonično. Ne voli pedere. Što ja mrzim ove pedere, ljudi. Ne voli policiju. Pa ti radiš za policiju? Voli kalju. Kalja! Moje omiljeno! I sljedeći put pucao bez opomene, ali ne u plafon. Ovaj karakter je meni iskreno najdraži, iako se svega pojavljuje u 2-3 epizode. Onda ima tu još kamaru klasičnih epizoda poput ovih. Na primjer, kada Izet iz nekog razloga odluči da drži veliki kokošinjac na balkonu i bježi od Denesa da ga ne uhvati. Ili kad Izet krene nesvjesno da dila drogu za čombeta, jednostavno radnje su prejake. Puno dobrih epizoda i puno smiješnih epizoda, ali u principu ono što ovu seriju čini remek djelom na Balkanu jeste samo 3 komponente koje su odlično urađene. Odličan humor, odlični likovi i odlične situacije, to jest radnja u kojim se likovi nađu. Veoma jednostavno, ali sve toliko dobro odrađeno da ne treba ništa da bude komplikovano. Tako da ako vam se svidio ovaj video i htjeli bi još ovakvi slični, bacite like i subscribe te napišite u komentare šta vi mislite o LZN, koje su vama najsmješnije scene i epizode, a mi se vidimo u sljedećem videu. Također, hvala svima koji su komentarisali na prošlom videu i hvala svima na idejama. Ja čitam sve komentare, tako da slobodno ih ostavite. Peace.